Bizni ayıldığına deputatlar gelet bolçu kevirdi. Kaçan? Şaylonun aldığında gana gelip. Ağa çeyin, bizni deputatlar uşu kalkozga aparatle kevirdi bizde. Jürge uşu kalkozda deputatlar geledi gelip. O Kudaga min kala şuur Aybek özüle gelip, uşulayılga gelip. Men aytpaganda menden başkalar da aytat. Yolubuzdu Kudaga şuur kişine ondop koydu. Şiponga tövüp başka kılıp oturup kişine o yolubuz eli gelse uyalbay tıram olup kaldık. Bizde murda бұл жерде таза су деген арықтан эле иччилик. Мындай таза су болгон эмес. Эми мына түрктөрдүн жардамы менен бизге таза су киргизилди. Ага ушу Айбек жардам берди. Азыр кеңири су жакшы, Кудайга шүгүр. Эми Айбектин иштерине ийгилик каалайбыз. Мындан мурда бизге канчалаган немелер шайлагыла деп келгендер эч качан мындай Айбекке окшоп айылыбызды аралап көңүл бурган эмес да. Айбек келет. Эми ал өзүнүн только шайлагыла деп гана келбейт. Өзү элдин немесине, жашоосуна кызыккан үчүн келип атат. Инвалид балдар төрөлүп атат бизде азыр. Кээ-бир семьялар да бар да. Ошолордун бизде бир жеңебиздин 2 баласы инвалид болуп төрөлдү эле. Лечениясына баганда Нәлече 25 мың ақшаны өзі беріп кетті, лечение қылып алыңыз деп. Башқа емеге, анан шу айылдың чек айыл болуы үшін столбалар союз мезгілде қойылған жығач столбалар бар. Чиреп, жығылып, зымдар үзіліп отқан мезгілде. Бұға мұны железі бетонный бетондарды столбаларды қойып, зымдарын таттырып, светтері өшкөсін. Шу қырғыз жарандары, шу жердегі келер кішіне цивилизованный жарығырақ жашасын деп столбаларды қойып берді. Столбаларды, жолдарды, скважиналарды чыгарып, айыл өкмөттө дагы кыйла иштерди, жакшы иштерди жасап берип атат. Башка мемлекеттерге дагы. Ошо айылдын бардыгы ыраазыбыз. Айрыкча ошо Айбек болгондон бери жылыш бар. Мына элдин немеси ham жетим жесирлерге дагы жардам берип атат. Айылдан алиги мемлекет инвалид мемелерге дагы быйыл акчалай ham жардам берди. Жон помощторго bundan ham жардам берди бардыгынан. Эми келечекте иштери жакшы болсун. Lakin bizni aylıkta hiç katan unutmasdan özünün yurtunda kılıp estep daim şu gün biz kalağında duruversin lakin.